Kuliah job media ano hamlai ang Musang Bishop Kumar Dendrama Presiden Tripura Student Federation ini जों normal makanya obno TSF ni NCC meeting obno जों decision ka जों boskangni edisi election greater interest Tripura je regional party ro thansang manino जों TSF ro समर्थन support खालामनाय Awan bagainya जों दिनै नर्मेल मिसिंखौ साखलायो ताई दिनै नाहार मुंगाबनो दिनै TTADC इलेक्शन व दिनै नेशनल पार्टी दङ जों आजागा जों बर्मा रुकुगनानि बागै कासुनानि बागै दिनै नाहार मुं TSC निगै आबो Jika madam tu awak berada kerja kantor kerja, kami boleh bagi bawa pada lokal. जों actually जों officially tu kuno dokumen dia apa जों baru awal saya mangara dia apa Tadi saya proses semua kai. Bisa tu asal pun cuma non political organisation. Kai ini patca kau bah hewan semua kan mana ini mungkin juga karun tamu. Kalau tu kita actually naji saya kasi kai je kanai kalau je notice reason itu tu student federation dah ringja je asal je meeting mana. Aru tamu kok sahaja. actually naji TSF ini sini kataja bisi burung-burung ba election burung-burung no Tripura ni interest je kuno one semua jaga je kuno movement no TSF aro hangi join kelayo ba movement kelayo Narang kali itu abo mereka tu tangkap Prai election no anek sama demand chapter of demand ini tangkai ba Cini Tripura ni interest election movement kaja bungkai ajak di hangi jadi kelai. Kai kisah juara ni bagi.